ஹாய் மக்களே, இனிய காலை வணக்கம். வணக்கம். நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு எங்களோட சகோதரம் கூடிய எங்களோட அண்ணா ஒருத்தர் கண்டி தொடக்கம் கலம்பு வர பஸ்ஸில் ரோட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு அண்ணாவுக்கு இன்றைக்கி பர்த்டே. அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து பொரின்லேருந்து எங்களுக்கு கிஃப்ட் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அவருக்கு கொண்டு போய் சர்ப்ரைஸ் பண்ண சொல்லி பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. நிச்சயமாக எங்களோட குழுவில் இணைஞ்சிக்கிற எங்களோட பார்ட்டி டெக்கரேஷன் அதிபதி அவர்கள் விஜய் அவர் இருக்காரு. சர்ப்ரைஸ் எப்படி பார்ப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட தோலோட தோல் நிற்க எங்களோட ரவி அவர் இருக்காரு. ஹாய் ரவி. ஓகே ஓகே சூப்பர். வேலை பொருள் காரணமாக எங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் போயிட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டோம் எல்லோரும். ஆகவே எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், எங்களோட வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்களோட சர்ப்ரைஸில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் நீங்கள் கட்டாயம் சொல்லுங்கள், எங்களை நாங்கள் மாற்றிக்கிறோம். நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க எங்களோட சர்ப்ரைஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி. எங்களுக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் செஞ்சு கொள்ள இல்லாத அளவுக்கு வேலை கூடியிருக்குது இப்போதைக்கு. எங்களுக்கு இன்றைக்கி தர சர்ப்ரைஸ் அக்கா வந்து பொரியில் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களோட ஒய்ஃப், அவங்க சகோதர மொழி பேசக்கூடியவங்க. அவங்களுக்கு யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. என்னோட பேஜில் பார்த்து எங்களுக்கு ஆர்டர் தந்தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்களை தொடர்ந்து எங்களோட வீடியோ பாருங்கள். அவங்களோட மிச்சம் எங்களோட அங்கே நடக்கிற சம்பவங்களை உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து போடுறேன். நன்றி. தொடர்ந்து எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சர்ப்ரைஸ் பண்ண போகிறவர் இந்த பஸ்ஸு ஓனர் தான் அவர். அதில் பார்த்தீங்கன்னா NE 5073 கண்டி கலம்பு இந்த பஸ் தான். அது மெனிக்கேங்கிற பஸ்ஸு. இதோட ஓனருக்கு தான் எனக்கு பர்த்டே. அவரை சர்ப்ரைஸ் பண்ண தான் நாங்கள் அவரை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பஸ்ஸில் சாரதி அவர் இன்னும் எங்களை காணலை. வாங்க பார்ப்போம். இந்த பஸ்ஸில் ஓனர் மற்றும் அவர் தான் டிரைவர்னு நினைக்கிறேன் பஸ்ஸுக்கு. இந்த பஸ் வந்து இப்போ தான் இந்த பார்க் பண்ணுறாங்க. அவருக்கு இன்னும் தெரியாது. மெதுவாக அவருக்கு தான் அவன் பஸ்ஸை பார்க் பண்ணுறாங்க. வெயிட் பண்ணுங்கள் எல்லாரும். Happy birthday. Sebagai yang pertama, satu minggu kami ini Vishkarma api birthday gift bagi ke Evila Tiana. Waktu kira dana ini Evila Tiana. Yang apa itu? Bag itu terbalan itu bus ke follow kerja. Subuh pagi ni aku aye. Aye segitu deng. Hah? Kalau medang enak kan anda deng? ඒකනේ අපි කඩ ගන්නාවෙන් නම් ඔයාව ෆලෝ කරගෙන එනවානේ. අයියට අද බර්ත්ඩේ එකට සර්ප්‍රයිස් එකක් දීලා දෙන එක්කනේ. කවුද ඒ දීලා තින්නේ? කියන්න බලන්න හරියට. හිතා ගන්න බැරිද? ඈ? නේද? ඔය ඉන්නේ ඔයාගේ යාළුවා මෙයා තමයි දුන්නේ. හිතා ගන්න බෑ? කවුද දුන්නේ කියලා? ඒකනේ. කීයටද පටන් ගත්තේ කොළඹෙන්? 6ටද? 6ට නේ. අද තිබුණ නිවාඩු නැද්ද අද? දුවන්න තියෙන්නේ නේ. හරි. අයියට තෑගි වගේක් අපිට දීලා දෙනවා දෙන්න කියලා. හරි. දෙන්නකෝ. බලන්නයි. මොනවද ඒ ඔය තියෙන්නේ? සපත්තු නේ. එළියට ගන්න. බලමු. ලස්සනයිද ඒ? කැමතිද? හරි. තවත් ඔයාලට තවත් තියෙනවා gift එකක්. ඉල්ලලා තිබ්බද අයියා සපත් දෙක? සපත් ඕන කියලා කිව්වනේ කාට හරි. කිව්වේ නැද්ද? මතක නැද්ද?
ඒ කියූප එක නවර මතක තියෙනවා මේක දුන්නේ යා තමයි. සාමාන්‍යයෙන් ගෙස් කරන්න කවුද කියලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් කවුද යවන්නේ නැති වගේ ආදරේ කරන කෙනෙක් වගේ ෆැමිලි එකේ හරි වගේ යාළුවෝ සෙට් එකේ හරි එහෙම කවුද පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. වයි කොයිද යන්නේ? රටේ ඉඳලා නෙවෙයි මේක මේ කොළඹ ඉඳලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ඉන්නේ ඔයාත් එක්ක එකට ඉන්න යාළුවා වෙන්න පුළුවන්. එයා කියන්නේ තු ඉන්නවනේ. හරි. තව gift එකක් තියෙනවා. මේක පානේ. ඕකේ පා අනිත් එක දෙමු. ලංකාවේ විශේෂයෙකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. අයියේ. ඔව් අර අයියට බොටලක් දීලා දෙනවා. උඩට බීලා කරලා ජොලියේ ඉන්න තියෙන්නේ අද. අද ආයේ බස් එකේ රූට් එකේ යන්න ඕනේ නැහැ. නිවාඩු දාන්න තියෙන්නේ. නේ? යන්න බෑ කොළඹ දැන්. කොළඹට යන්න ඕනේ. එතනින්ම අද දෙන්න තියෙන තොට් එක. අයියේ ඔයාගේ දැන් වයස මං හිතන්නේ 83 නේ? හරි මමත් 83. එනකොට දැන් මං හිතන්නේ 43ද? 43යි නේ. අයියේගේ මෙච්චර වයසට මේව කවුරු හරි කරලා දින අදද පළවෙනි දවසේ. අපිටත් සර්ප්‍රයිස්. අයි දන්නවද? අපිටත් පළවෙනි පාර මේම බස් එකේ ඉන්න එක්කෙනෙක්ට මේ සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙන්නේ. අපි කඩ ගන්නාවෙන් ඉඳන් පිටිපස්සෙම ආවා. එයා දීපෙක් කන කිව්වා අයියා ගිහලා නතර කරපු ගමන් දෙන්න කියලා ස්ටාර්ට් ඕෆ් වෙන එකට ඉස්සර කොහමද ඒක? සතුටුයිද අයියට දැන්? හරි. කේක් වර්ගයක් තියෙන අයියා මේ කේක් එක කපනවද නැත්නම් ගෙදරින් කපනවද? ඔක්කොම තෝරමු. එන කේක් එකක් පොඩක් ගන්න. ආයෙත් තවත් ටැගයක් තියෙනවා අයියේ. ඒක තමයි කල්පනා කරන්නේ මේක දෙනවා. ඒක දුන්නොත් අවුල්. ඒක දුන්නොත් ගෙදරට මාට්ටු වෙනවා දැන්. දීපෙක්කනත් මාට්ටු, එයාත් මාට්ටුයි. කොහොම මාට්ටු. අයියේ තාම ඉතුවේ නැද්ද කවුද කියලා? කවුද දීලා තියෙන්නේ? ළමයි ඉන්නවනේ. කවුරුද එක්කෙනෙක් කියන්නේ? දෙනවා නම් ඔයාලට දෙන්නේ කවුද? අයියගේ දුවෙක් තියෙනවද? දුවද පුතාද? ඒතොර ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැද්ද? ඈ? අයියේ කාටද ආදරේ වැඩි? ගෙදරින්. ඔක්කොටම ආදරේ තමයි නේ. විශේෂයෙන් ආදරේ. මේ සර්ප්‍රයිස් එකත් ඕපන් කරලා බලන්නකෝ. මොකද වෙන්නේ කියලා. අයියේ මට පෙන්නන්නේ ඔක. කවුද ඉන්නේ ඔකින්? අයියගේ පරණ ෆොටෝස් එහෙම දීලා නේ. මොකද ඒ කියලා දීන්නේ? Happy birthday සුදු කියලා දෙනවා නේ. ගොඩාක් ආදරයි නේ. එයා ළඟ නැති එක ඔයා මිස් කරනවා නේ. දුකයි නේ. දුකයි නේ. හරි. අක්කට මොනවද කියන්නේ අයියේ? අක්කා මෙච්චර මාන්සි වෙලා අපි Facebook එකේ ඔයලා අපි ගලා හැපි පාටි ඩෙකොරේෂන් කියලා ගලා සර්ප්‍රයිස් කරන්නේ අපි. අපිට කතා කරලා මේව දෙන්න කියලා අයියට ගිහින් දෙන්න කිව්වා. බලාපොරොත්තු වුණාද මේ එකක් වෙයි කියලාද? නෑ නේ. ඒතරම සර්ප්‍රයිස් තමයි නේ. හොඳයිද අපේ සර්ප්‍රයිස් එකයි? අනිත් ගොඩක් උදව් කරේ අපේ යාළුවා තමයි උදව් කරේ. මෙතනින් එනවා මේ මෙන්න කියලා අපිට සපෝට් දුන්නේ යාළුවා. මේ ඔයාගේ වයිෆ් කිව්වා ගොඩක් ඔයාට ආදරෙලු. ඔයා ගොඩක් මිස් කරනවලු. එයා එන ලොකු වැඩක් මාන්සෙලා මේ ටික ඔක්කොම කරා. සතුටුයිද අයියට? අක්කට මොනවද කියන්නේ? thank you කියනවාද? ගොඩක් ආදරේ. එල්ලයි කිරි. හරි එහෙනම් අද අයියා දවස අඩියක් ගාලා හපද්දෝ දාගෙන කේක් එකක් කපලා ආතල්ලක් ගන්න දෙන්නේ. එහෙනම් ජය වේවා අයියේ. අපේ සර්ප්‍රයිස් එක හොඳයිද? සතුටුයිද? තව එක්කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නේ. අපි ඇවිල්ලා හැපි පාටි ඩෙකොරේෂන් ගලහා. හරි. thank you very much. බුදු සරණයි. ඊළඟ අවුරුද්දෙත් අපි හම්බෙමු. thank you. එලකිරි. හරි කේක් එකක් කපලා මේ ඔයාගේ යාළුවටත් බොහොම ස්තුතියි. යාළුවා තමයි ගොඩක් උදව් කරේ. එලකිරි. යාළුවා. එහෙනම් අපි සමු කරනවා. එලකිරි. කේක්